Kad govorimo o nacionalnom dostojanstvu i nacionalnom identitetu, moram da vas pitam i u vezi sa ovim o čemu mi pričamo već duže vreme, a to je o ovom odnosu aktuelne vlasti u Crnoj Gori pre svega prema srpskom narodu u Crnoj Gori, ali i prema državi Srbiji. Neke stvari nakon onih litija, nakon onog buđenja srpskog naroda u Crnoj Gori, pa i ovih ljudi koji su srušili režim tada, višedecenijski režim Mila Đukanovića, na kraju se ispostavilo da su maltene gori nego što je bio Milo prema Srbima. Pa imamo, uzeti mi reći Branko, možete vi. Da, može. To sam taman teo reći. To je odličan primer za nas. Litije su iznedrile ogromnu energiju, vrlo pozitivnu energiju, ali je potcenjen strani uticaj. On je to prepakovao i na kraju ti je dao Evropa sada kao potpuni kontinuitet Mila Đukanovića. Ma i gore. Pa ne, dobro, zato što su izneverena očekivanja. Razumete, to je suštinski isto. Dakle, i bilo u Makedoniji. Isto korupcija, nek dođe bilo ko. I došao bilo ko. Šta je donao bilo ko? Ulazak u NATO i promjena imena i čekaš da čuješ šta će Bugari da ti kažu da tvoje deca moraju da uče u osnovnoj školi. Je li tako? I Albanci dovedu službeni jezik, što god hoće. Rekli, evo danas je Milan... Hoću da kažem da tako i ovde. Ja uopšte ne sumnjam da u toj masi ljudi koja je bila na ulicama, sad više nije, ne ovi što lome, to sam vrlo protiv, to najoštrije suđujem, nego tu ima mnogo pozitivnog, tu ima mnogo onoga dobrog što želi, ali misle na nekim čarobnim štapićem i nekim jednostavnim potezima će sve to da bude drugačije. To su mislili ovi u Litijama, to su mislili ovi u Makedoniji. Ne može bez jasno organizacije i jasnog koncepta unapred komuniciranog tačno šta hoćeš, ne samo protiv, nego za šta si ti za, pa ako na toj platformi ti ostvariš rezultate, onda može da dođe do pozitivnih promjena. Tako da je primjer Crne Gore izuzetno poučan i ja moram da kažem sa žalošću da su strane obaveštene, zapadne strane, pre svega Englezi i Amerikanci, u našem slučaju to nešto više i Nemačka, napravili fantastičan rezultat. Jer onu pozitivnu energiju litija, koja je realno bila srazmerno govoreći veličini Crne Gore mnogo veća nego ovo sada što je bilo, pa su uspeli da spakuju u jedan proizvod koji su prodali ljudima. To dosta lako. Dosta lako, kao to je ono što ste vi želeli.